konцертini Бейіктау районының Қазансу ансамблі ашып жіберді. Жетекшісі өзіміздің Дыбияз қызы Гүлнара Галиуллина. Қазансу ансамблі. Рахмат Бекзор, рахмат. İsəməsiz xeyirli kiş, hürmetli avuldaşlar, nihayet Allah'a şükür indi özümüzün Dibiyaz avulunda da bugün konsert buyurga nasip oldu. Eyleriz bir-birimizle selamlap, bir-birimizge bayram atmosfera tudurur için rahatlanıp, güçlü edip alkışlar alayım Dibiyaz! Ünlü dostlar, tuğanlar, avul prezidenti Rüstem Minixanov tarafından ol elbette tuğan tiller ham kalıplar birdemligi yılı deb ilan edildi. Şuna göre indi elbette bu yıl da yıl ahırına yakınlaşıp tuğan tiller yılı tamamlanan deb eytesigiz kilse de indi her vakitte da gümür-gümürge tuğan tilimizni yaklarga, ilimizni saklarga tırışırga gerek. Bizning Tatar jırlı, mыңlı halı, jır mың singen bizning kanlarga. Jalillerin darga barganda da unutmagan sыңgıdık aytip, iң mыңlı jırın jırlarga. Biz Tatarlar, jırlı, mыңlı halı, işşen halı, dindar, imanlı, biz Tukaylı halı, biz seydeşli, hemdüneli halı, ilhamlı.
Динара Галилина, Рамиль Динатов, Рейза Гаукузова. Рахмат бик зур, Аллага тапшырып, җәмәгать концертыбызны башлап җибәрдек бит. Концертны башлап җибәрдек һәм сорыйсы килә инде тагын бер кат сезнең кәефләр ничек күтәрелдеме инде бераз. Ну, biraz silkinu başlangan, Allah'a şükür. İndi konser kızgandan kıza barı şulay. Biz de alkışlarını jəlləməmiz, Allah versə. Hem indi dostlar, biləsimə, bugünkü konsertqa kilgəndə indi oldan oqaytıb bitken, bu bizim xeyriye konsertidir. Hem biləsimə, bugünkü xeyriye konsertində şıldır isimine etkəndə biz patlaşmışlarına. Elbette, Büyükdağ rayonumuzun en usta, en matur, en mыңlı jırşıları bugün шығыш ясыячак. En usta, en dertli biyuşileri sizin alda, sizin bilen birgelep rəqədəni biyəcək. Əmmə də lakin biz qatnaşmışlarına. Bugünkü konsertini uyuşturucu, biləsizmi kim? Benim hazır ol hürmetkə layıqlı, ihtiramlı kişini səhnəyə çağırıb çıxarası kilə. Əlbəttə sizin kişili alqışlar aslında dostlar. Rayonumuzun Akkalfak İçtimai Tatar Kadın Kızları Uyuşması'nın jitekşisi Şakirova Gülsine Şakir kızı. Gülsine yapan indi rəqim edip sizə bir rəsimlər bizimlədir. Yaz halktan sələmlər indi konsertinin da ne sebeple uyuşturğanını anlatıp gitsəgiz bir rəhmətlə bulur. Kışlı alqışlar dostlar tağımırdan. Gülsine yapıdan rəqim ediniz. Güzel rəhmət. Fərqat. Xeyirdə keç, hürmetli tamaşaçılar. Barımızda yaxşı bilgenimizce, dekabrın 1-10 gündeki, yani dekadası, mümkünlikleri çeklengen kişilerini iske alı, onlarını hürmetlev, onlara yardım edu günü bularak bilgilep ötüler. Turmuş şundaydır. Bugün bir türlü, ertege kinçetlerdi. Şuna göre bir kaçanda men andi bulmam, degen eybirini bir kaçanda etmeske gerek. Mene şu dekada olmayından Büyükdağ Municipal Rayonu Akkalfak Tatar Kadın Kızlar İçtimai Uyuşması bilen birlikte hem şunday xeyriye konserti uyuştururga bulduk. Bu başlanmış bilen Rayon Medeniyet Bölügi başlığı Liliya Zifer kızına müracaat ettim. Ol özde bizim Akkalfakçı kızımız hem ol bir sözsüz Gısinapa bir krahtanıp yardım ederiz, uyuşturarız bu konsertini dedi. Mine bugün sizin karşınızda biz şu xeyriye konserti bilen hürmetli tamaşaçılar, mınday cevaplı işine alı, iske alı bir zor cevaplılık sırıtırgan eyber, dürüstten de. Ne için degende, bunun için, bu eyberimi uyuşturur için, özünün köngülün bilen şu kişi bu kararga gerek. Televizorlardan görüyoruz, radyolardan tanıyız. Dünya bit, antiler bilen tuğru. Ne işletesin? Bütün kişinin Xuday Teala bir tisletip yaratmayı. Ama lakin biz, Alarını bir kaçanda kağarga da rençtirge de teyişti biz. Alar bugün şunday bolsa, ertege belki biz anda oluruz, Allah saklasın. Şuna göre her daim ihtibarlı, ihtiramlı bolsak idi bir-birimizge. Hem şu aytırıp sözüne uzun-uzakka sözmeyçe, konsertine devam ederiz. Mine men sizge kıska çağına aytip көрсеттім нендей мақсаттан біздің бұл концертimiz uyuştu deyip, konsertimizin içime de yürekке deyip atala. Bik zor rahmet, şu aytırıp konsertimizni devam ederiz. Karşı alırız, sizin karşınızda artistler. Rahmet, Gülsine Şafir kızı. Gülsine yapadık kadar yırtamayın demeyeceğini yaratıp, olana özüde o kalamedik yarata. Tam indi cemaat konsertimizde devam ederiz dedi de bizden ulu kişilerimiz hem bilesme mimine hazır ikilede kavuşuyu başladım. Bilesme ne işlem kavuşuyum? Birinciden özümün oğlum publikası karşında, özümün oğlum tamaşaçıları karşında шығыш ясауға kavuşuyum. Şundan artık yakınlar yanında kavuşata bit. Hem ikincisi, hazır kilesi şırası artistini çakırıp çıkarıp aldığından şulayıp kavuşuyum. Çünkü kilesi artist, kilesi jırşımız, sahne türüne şırası, ol benim jitekçi, benim начальник. Начальник nöbetinde bir yaxşılap çakırıp çıkarığa gerek. Şuna göre uzun-uzakta suzup durmayın. Elle nerseler silep kavşap gittiğim var dostlar. Sahnemiz türüne Büyükdağ Rayonunun Medeniyet Bölügi jitekçisi, Tatarstan Respublikasının ot kazangan medeniyet hizmetkari Liliya Burhanova'nı çağırırız. Rahmet.
Дөбияз халқы. Біз енді бүгін енді міне әйтіп кету бойынша енді біз шын көңілден шушындай матур бәйремге қойдық. Рахаттанып қойдық. Дөбиязға енді біз яратып қойдабыз. Әр вақытта да енді біздің менің енді бик зор рахмет әйтәсім келе. Біз енді бәйремлер белән қойтканда, бәйрем ұйыштыруда әр вақытта бізге міне біздің енді бик матур мында авыл җитәкчеләре эшли. Бик зор рәхмәтне әйтәсем килә башта Әсгать Сынатуловичка. Чөнки күп еллар без аның белән эшләдек. Хәзер инде бик зур рәхмәтне әйтәсем килә Рамил Шамилевичка. Чөнки инде менә бу бәйрәмне оештырганда ул шулай сразу куптарып алды да бездә бу концертны без бит инде башта уйламадык. Кая куябыз дип уйламадык, уйландык. Дөресен әйтергә кирәк. Уйлап Гөлсинә башыннан соң Рамил Шамилевич белән сөйләште дә бездә генә куябыз бу концертны дип. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Менә концертны, залны тутырып килдегез. Бик зур рәхмәт сезгә, чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде тагын җитәкче буларак рәхмәт әйтәсем килә. Менә үземнең шәхсән мәдәният бүлегендә минем 2 эшләүчемә. Берсе безнең Гөлнара Илдаровна Гөлүлинага һәм Фәрхат Шамилевич Камаловка. Бик зур рәхмәт. Аларсыз бер бәйрәмдә үтми. Алар инде безнең иң актив кешеләребез. Менә алар бит инде шушында Дөбияз халкы белән үскән, Дөбияз чишмәләре суларын эчкән кешеләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Инде хәзерге җырымны бүләк итәсем килә минем. Гыйбрәт өчен җырлыйсым килә бу җырымны. Сүзләре бик авыр. Biz аның сүзләренең авторын да белмибез. Бу инде бик авырлыклар күргән кеше язган бу сүзләрне. Кие Рөстәм Әхмәтгараевныкы. Инде менә шушындай язмышларны безнең әниләребезгә, әбиләребезгә, туганнарыбызга, балаларыбызга Ходай күрсәтмәсен. Ялгыз карчык. Yaşar kileşekti Ömür boyu zindarışta
düşeler Boşqa bulğan tırışlar Kimler seni şunday günge Düşürdüler aziz ana Yerdem kulun Şorasızdan yürek yanar Yürüyüşüge dilekleri Dua okuy behri yuri Uze buran ortasında Yolguz koşu hayır soru Kimler seni şunday günge Düşürdüler aziz ana Yerdem kulunsuz ağlayın Şorasızdan yürek yanar Kimler seni şunday günge Düşürdüler aziz ana Yerdem kulunsuz ağlamayın Şorasızdan yürek yanar Yerdem kulunsuz ağlamayın Şorasızdan yürek yanar Yerdem kulunsuz ağlamayın Şorasızdan yürek yanar Yalnız karşı hayır soru Yalnız karşı hayır soru Yalnız karşı hayır soru Mine gibret işine olsun indi bu jır. Endi hazır Robert Eydalı. O'zimizning mine men hatırlayayım. Benim indi Әтинең инде һәр вакытта Фидан Гафаров җырлары иде. Ул вакытта инде 70-80 еллар. Мин шул минем әти оста гармунчы иде, оста җырчы иде шулай. Мин инде аннан карап гармунда да өйрәндем, җырларга да өйрәндем. Иң яраткан җырларының берсе иде. Кушылып җырлап утырыгыз, барыгызга таныш җыр. Юкка түгел. Әйдәгез бергәләп. Varma cilde matmalar Dışul cilde Dua buskener Bizge hanen Bizge hanen dedi Şuşa cilde Tutma utkener Erkin geler Girilmegendir o Yaşar kudravlar yadiğini Bu dünyaya biz bilgen bizden Yok artıgın, yok artıgındır Bu dünyaya biz bilgen bizden Yok artıgın, yok artıgındır Bak
Başarı Lilian Burhanova. Tabii bayanda Robert Abdülkayyum özümüzün hikayesi. Özümüzün dostlar, doğanlar, şundan da indi aytılып өтті konser bugün savap konserti. Şuna göre bizning bugungi konsertga kelgan kiritgan ilishimiz indi shundan da baribizga da savop bo'lib borsin. Ham bilasizmi narsa aytasi kelar. Kim aytmoqchi, biz savop ish ishlaymiz. Ham o'zimizga da rohat bo'lsin uchun sizga da rohat bo'lar, artistlarimizga da bizga da rohat bo'lar. Kuchli bir pul shovoliq zalidagi bir qat. Chunki bilasizmi, dünyaslarni maqtab ketdi. Başkanlık yaxshilab Nəşəllik maqtağından sonra hazır dili yazlarlığına ko'rsatasi kelib turamalay. Qızlar, siz hazırmı? Hazır bo'lsangiz, avuldaşlarım e'lon etam. Bizning avulumizning kelajak yosh bugunini chaqirib chorasi kela sahnamiz to'rina. Endi motor mo'ng'li jurlardan so'ng dardli biyularni da qarab olaylik. Dünyasının en ballı, en şep, en tatlı karamelkaları. Karşılığınız karamelki biyo türküme. Gittik kızlar. Hızsa. Karamel Video kolektivi. Kızlar to'xtab kelishimiz hali. Iratan men sizni hozir sahnaga chiqib turibman. Motor bitiribchi, biz chiq. Qo'l shovundan to'xtamadingiz endi, пожалуйста. Dünyas avulining muzika maktabi o'quvchilari. Karamel Video kolektivi. Tag'in bir boshlaymiz. Afarin qizlar. Sizden bu savunan tutmamaylar bana mı sıkıntı olmayacak? Ay malatsi. Mana jamaat miting adresini aytganda shulaymi? Shulaydirmi? Sirt tugul mitingni birozgina ortiqda yoliqtirdi, konsert kerak, yol kerak, jonga sihat kerak deb aytmishdik. Do'stlar, davom etib ketasi kelar. Ham endi
Dibiyaz dolqını bana bitiydi bizden hazır konsertimizin Dibiyaz dolqını ilişi hem rəfətlenip gururluk bilen səhnemiz türüne kilesi artistimizden şakırası kile. Anlagansızdır indi kim turunda siz barğanın. Süper, Ayşatçın aralar indirik. Bu cemaat miyim şekilliyim, avuldaşlar karşımda шығыш yasar alınan qavşıydı. Şuna göre hazır min eytüge, mine eligine kul şaptan, eligine alkışlaularınız bir 5 mertebege kişilerek bulurga deyiş olacak. Bizning rayonumuzning at kazangan halk artistkası, eng yaratkan, eng şiber, eng matur, eng akıllı. Yani tege o'zi bilan jırlap yurmay, hazır indi balalarını irete. Bizning ul iretken balalar, bizning rayon balaları Respublika kulem, Resey kulem festivallarda, konkurslarda barıtı birinci, ikinci, üçüncü urunlarlığına alıp aytalar. Ol da olsa bizning hürmetli, mыңlı, özümüzning sandoğaşımız Güllara Gülüna! Yoldaşlarım, sizni ko'ruvman bek baxtli. Rahmat shulay zallar o'tirib kelganingiz uchun. Sizni bek yaratan, bek sog'inam, gil qaytarga tirisham. Sizning uchun ikkinchi shirim Tatar qabul shiri idillari kunlari.
Татарстанның халық артисті деп айтып болады, дұрыс па? Дилара Галимина. Дилара Қосша баласының айданы яғадан сақнаға шығалы. Бик зор рахмат, мен шулай өзімнің коллегалары белән бик каты горурланам. Гүлнара Илдаровна белән дә шулай ук безнең әле килгән җегетләребез белән дә. Менә мине хәзер чыгарачак егетемне шулай ук матур итеп сезгә җиткерәсе киләдер. Менә мин үзем дә Аллага шөкер җирдән килеп начальник булган кеше. Мин аның белән горурланам. Үзем шул коллективта эшләгән, үскән кеше. Хәзер менә мин инде үзем сәнгать җитәкчесе булып эшләгән кеше, шуннан соң мин начальник булгач, минем должность 1 ел буе шул килеш торды. Юк сәнгать җитәкчесе. Безнең Биктау районында, ул бит бөтен район өчен җавап бирә. Бер җегет килеп карый, бер кыз килеп карый, бер җегет килеп карый, бер кыз килеп карый. Менә күңелемә ятмый. Шушы егет килеп кергәч кабинетыма инде. Менә май кояшы килеп керде. Шул хәтле яраттым. Әзрәк кенә сөйләшеп утырдык та, хөрмәт тә итә башладым. Һәм инде ул шулай ук Дубяз егете булып чыкты. Каршы алыгыз, үзегезнең егетегез, безнең яраткан Фәрхәт Камалов. Рәхмәт. Сез устаз сөйләп кенә булмый, рәхмәтләнеп бергәләп җырлап та утырып алайык әле. Сандугач, кырды күңелгә. Урлай бер хәзер хәйр.
Рахмат, бик зор. Рахмат. Дүя сахнасына жырлаған рахмет бұл. Прямо балай. Қол шаба тұрған жыр болмаса да қол шауып отыралар бір ешбасам. Рахмат ауылдаштарым. Шыннан да. Енді деген мақтау давам етап етейінді. Дұрбиязларны мақтайларда, дұрбиязларны мақтайлар туына. Шәндік шығып мақтайту, өзім шығып мақтанам. Кім айтпашылайым. Мақтау дегеннен кіріп бетасы келе жамағат дейді. Бүгін бетейді. Шындай деген. Орысша айтмашты свободный форматтағы концерт. Рәхәтләніп, ял етіп, көңіл ашып отыра тұрған концерт. Шуңа көре білесің деген, кімден көшкендір, өзімден көшкендір ме, әтиянелерден көшкендір ме. Біраз балалардан да бар тігі, сәнғатқа тартылышының дейді. Міне қазір өзі дейшілер, білмейм, көзгіне тейдіре көрмәгі зейінқары үшін. Үзмейді, қоймейді, туда-суда тек егіріп берей. Өзімнің қызымна Ясминаны шақырып шығарасы келеді дей сәхнеге. Қызым, келері мұнда? Кел мұнда. Ясмина Камалова. Қызым, нешек қалдар? Нешек сен концерт ұшый ма? Әйе. Сен бірәр жыр әзірлап келдің ма соң бүгін? Әйе. Жырлайсың ма соң бүгін? Әтейің шекелі қол шапқанны яратасың ма? Әйе. Қол шапсындар ма? Әйе. Күшлейдік ме? Молодец, біраз мен ұшаған екен, әкесі мен ақырынша көшті. Енді қызым құллар шаптылар, жырлағаннан соң тағында күштірек етіп шабабыз дейділер. Шоңа көре шыққан соң екен сәхнеге бір жырлап битерге керек болайынды. Солай ма? Жырлаймыз ма? Әйді алайса. Аллаға тапшырдық жамағат баланың дебют. Қызым, рәхмәт бик зор. Бұлды ұзатамайды сен әйді. Әйді мұндан кішінде шын артистлар шекілді. Ясмина Камалова болды бұл жаңағы.